ngathi mina first time emva kweminyaka alale kungawona u3 o'clock lala ngawo kuyaqala nyaka wonke ulala ngo3 o'clock hayibo uhamba kuthi angenele ekamereni leli athi khushu abheke into ongayibona abheka athitha athi uthatha lokho angene ethola aphuma aphinda ajika aphinda aphuma kuzocishe kusenza leyo nto ehleni ethi endlini ungabusazi noma uyena umbuza akuphendule ngezelincane yela ngakuphendula ngezelikahle ithi mina ayike angena kulokho hayi sanyenze lutho hayi umkhulu nje mina ngiyamvuma nani ngiyamvuma sesihlipizeke kangaka ngavele nje walala nje wangathuka wangenza lutho wayilalela nje wavuka nje kahle kwangathi umuntu okhathele kade akhatha tshengisa ngokuthi kade agcina ukulala njengengane nje alali Nina makashala kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika siyabingelela igama likamabona kude wenu iBlack Life TV izimpande zama-Afrika igama lohlelo igama lami uKings Chaka malapha yakaluqa thembe ukuthi ke niyaphila ningahle sibonga isupport nothando elonikhombise njalo nisubscribe and like and comment nenza konke enikwenzayo ni share sibonga kakhulu sibuyile futhi ngo-part 3 westory sethu sike sasidingida kanzima kakhulu nomndeni walapha ekhaya njengoba sazi part 1 sike sawubona part 2 sawubona namhlanje sekupart 3 lo mndeni ke usizwa ngobuchule nobuyolinco ukhabazela okuyona nyanga eyakamasha okuyona ebasizayo njengamanje sizozwa ngabo ukuthi ke sekhambe kwaze kwafika phi njengoba sekupart 3 sizozwa ukuthi kuyalulameka kuyenzeka noma kwenzakalani ukuze kusasa ningathi sinilethela abantu abangoshaya benyanga yes sizozwa ke sanibona yebo ngathi uthi ngiqale ngaphi ngibingelele ngombingelele nonke niyaphila nonke yebo siyaphila sibonge sihlale mhlawumbe siqale kubaba inhloko ekhaya ngesizwe mhlawumbe impilo baba bese siyeza ukuthi mhlawumbe ukuhamba nje ibanga nondodana nokulashwa sekhambe kangakanani bona ngendlela esibona ngayo sibona umehluko ubonakala kuba khona ukuba ngcono ngoba kangangoba izolo njengoba ahlale nje kuze kusa hayi izolo akahlala uvele wawulala nje ngesikhathi esifanele Mfowethu sifica usemgwaqeni udlala nabanye abantwana siyakubona ukuthi ukhululekile kodwa sike sezwa phambilini ukuthi ubunenkinga sekunjani njengamanje uxhumana kwakho nje nezingane emphakathini since kunale lohlalo lenziwa kungcono bathini bakuthutha kanjani abangithutha uqale ngibe yabo icizana ngiyisa bekuthethe amagama hayi nasesikoleni sikhamba izinto ade ziyinkinga phambilini esikoleni sezingcono sezingcono okay yini mhlawumbe oyibonayo enye mhlawumbe umehluko empilweni ngaphandle kwesikole nabantu aba-around la mhlawumbe ngachaza nje konke sibona akuvaleka amandlela manje sevulekile sengezwa manje kwakuthi ngathi awufaka amanzi ongizwa ukuthi manje sengingcono singawafunda manje ngithi siyahlala ekhaya mhlawumbe akume ngifunda iphepha iyabambeka sengingcono njengomama okhona ekhaya mawami bakhalela abantu bathi ma hey yena hlezi hamba phambili ekhulumeni namhlanje esiqale ngoba sesiyakumake hayi alifakwe ikhipha zonke ma usathu usibeke kwenzakalani emsebenzini oswenzekile ekhaya njengesikhuwa lapha ekhaya ubona ufudumeza ekhaya ubona kanjani baba mina ngijabule kakhulu akuqamba amanga ngoba sihambile le ndima nje ubona ishunqwane nje sihambe kakhulu sishaya ngapha nangapha ngathi sure kungathi lento siyayihlokoloza kakhulu ukuthi be west hayi izolo hayi sizumehluko baba bonke subevuka ekuseni namhlanje uthi hayi akaze ayibona into ujabule kakhulu mina kwenzekeni baba Nkosi uthi hayi kulalekile indoda ilalile kiso ngathi mina first time emva kweminyaka alale kungawona u3 o'clock lala ngawo kuyaqala
nyaka wonke ulala ngo-3 o'clock. Hayibo, uhamba kuthi angenele ekamereni leli. Athi khushu abheke into ongayibona abheka thitha athi uthatha lokho angene ethola aphuma aphinda ajika aphinda aphume. Kuze cishe kusenza leyo nto ehleni ethi endlini. Ungabusazi noma uyena umbuza akuphendule ngezelincane, yela ngakuphendula ngezelikahle. Ngithi mina ke akuyena kulokho hayi sangenze lutho. Hayi umkhulu nje mina ngiyamvuma nani ngiyamvuma. Siphizeke kangaka. Ngavele nje walala nje wangathuka wangenza lutho wayilalela nje wavuka nje kahle kwangathi umuntu okhathele kade akhatha tshengisa ngokuthi kade agcina ukulala njengengane nje alala. Ayi osama mina ngiyazi mina lento ngijabule ngempela futhi kube ngabe ngigxiphe phezombhede ngithi awu Nkosi siyabonga ukuthi ene akwazi ukuthi lento ingamcontrol ingamthathi ebusuku athi noma mhlawumbe imthathi la sazi kodwa isheshile ngoba washeshe wabuyela endaweni yakhe walala akwazi nje ukulala njengabantu bonke yisa nje lento ibalekile impilo ukuthi umuntu alale kakhulu mhlawumbe ngoba babukele emakhaya khona nane nibhekele niyabona sinesishuqulo esiphambi kwethu la okuyizinto zonke ebekade zisebenza kuzanywa ukuthi ichithwe lento but mhlawumbe ngakusivulele wena la usikhombisa ukuthi lokhu ubukusebenzisa ukwenzani lokhu ubukusebenzisa ukwenzani mhlawumbe sizozwa ngawo umnikazi wendaba obumnikazi wendaba iwasho zakho le ake sibone hayi indaba hayi khipha nje mfethu ukuveza bakubona abantu ukuthi yini le hayi indaba impela umuntu waziyo lento bengifakela nami mina nje hayi khipha ngoba ngazi ukuthi amuntu wenza yena lento kuyivela ubengayazi ngempela yena bengazi lutho wabe sishisa lezi zinto sishisa kuthiwa gowa we-even sithathe slide sishisa konke sije uthi kuyahamba lokhu bephatheka bathi kusho yena uNkosi yathi yini yona le sithatha siseyiwena silalela thina manje ngoba sikhathele lento ehlenywa la endlini thina sishisa konke yini le mayichaze nje kube sineke sizwe ibe umsebenzi wabe kuwukwenzani base kususa imoya emibi iyayisusa iyayihlehlisa ihambe senaye ayinathi sithenge ke izitolo kuthiwa thenga lokhu sithenge izitolo sikulayithe kushunqa sithe hayi singayithenga ngento zamandiya kuthiwa yini amawele kuthiwa ipepe yamawele bamaroma sithenga yonke into sishisa ishunqa endlibe emnyama qaca phinde ingcole futhi siphinde siwashe ngathi mina ngaze ngagcina ngiyekile nje ubona ukusele okunye kwako la ngathi mina ayikho ke lento ngoba sibeke nala eminyango siphume nakho sirawundi sishonele sirawundi nje bese sisaba ngisukurawundi bese usuku bonke khona ke ezinye sezaphe inyama bese ishisa amalahle sikushisa la eminyango ngo12 ubusuku sikushisa la eminyango sisaba abantu bakho phela siyathakatha manje siyasaba nesirawundi indlonke sichele phezulu kwezindlu kokunye kugulukudela phezulu kwendlu ngabusase kuyini ke manje leyo ngoba lamathundu wabona yonke indawo sisixosha lezi zinto phela manje kuba sisazi lutho kuhambe hayi into ibinenkani kakhulu okunye kulapha kathi yini ma uveza njenga1 wasibona sikwazi konke kwayikade yakuhamba lento powder lokathi uNkosi akageze ngawo ngoba phela kwageza hayi akazalokothe Nkosi lutho nalo ukugeza akageza njengobona kusawufuthi isiwasho lesi ekuthiwa akageza ngaso simixisiwe sayathi mina inkosi ime ngageza sathi sasibeka lapho nani kani sacabanga uyigeza la nina kuthiwa thina sisazi phela ngoba manje sibona kungasebenzi kuyena kungasebenzi kuyena vele sisheke phansi nakho okunye yabo isiwasho lalesi kuthiwa thatha nasi isiwasho esiphinki bazokusiza hayi sisithathe sizame ukugeza ngaso kungasisho ngaze isisuka umpuqumpuqu lesilahle lapho jikjele lapho bakuzwa njani zayo hawu iqhamuka yona hawu baba iqhumbuza ithu iqhamuka baba le phela besama yonke indawo bathandazile uma uzingcwelo letha lesiwasho okay yabona isiwasho futhi nalesi ngeke ngize ngisho ubaba wakhona kodwa ukhona lapha ka TV hayi naso usebenzisa athi geza ukhulume hawu kuvele kuyifanele nje athi sobugosi bethu ngisebenzisa zonke mina lento akubuke kanje abasunayilwane zami akubeqiza yilento amagengele lawa aseNigeria ke lawo habe amagengele la kuthiwa yini uje kuthiwa yini lamagengele nanka sengiyakhohlwa negaba lawo ngoba wayinqondo yami yabo wenzane ke wona yibona besithiwa swafa iphansi eziqamelo phela
swabale sofana siqamba sayi kuzohamba hayi ithi into cha Lalela vele incindezele kakhulu ke lento incindezele ukuthi uyifakele kwayona lento kase ngatshela ngisiseji mina la endlini sebe ngikhuluma ngeseji ngilanga yabuye eza kumina ngqo ngeza umzimba ushisa wonke iseji nathi nje lapha ngitshalile lapha njalo mengithi ngiyayithi ngophela kusiseji iyayixosha imoya emibi yabona kanti ngidlala ngesikhathi sami nje lento ngathi uyangibhedela wena hayi ngidedela kabi le usunesigodlo la kahle funa sikushuthi eBlack Lives sithi umlaphi osanda kuvela hayi unamandla kakhulu njalo izona ke yazi ukuthi nigoqa into zenu plastic baba yabona nje ile khunjane lokho impepho yamaweleke le yeah ihlangene nempepho zonke lezi kuthiwe zamawele nama Roma sikushisa senzela kona njalo ukuthi kuqosheke isikwazi ukulala azazi kahle sesisuke sifuna ukuthi sikwazi ukulala sekukusakube sinefiye ubuvela ungangazele ngempela futhi hayi kancane azini ngoba ezinye ke ilezi zami zokuthi mina nginamathambo ngipheke okuthiwa umathunga okuhlanganiswayo konke yabo lokho hayi lokho onukani ukuthi ngigeze ngoba sazi uma sinesichitho noma kunani ubona kokusekonakele nje konke lokho kuhlanganise ukubilisa ukuphuza wenzela ukuthi kuhlangana amathu bengangine hip joint ngangithi mengihleli la kube ngathi ngiyahlephuka kwahamba kwaphela kuba ngile ngipheka lezi zinto ke lento yokuhlephuka yenza ke emva kuleke igameko lezi zona le igameko zona lezi kungathi ngiphukile ngihlephukile kwahamba ngakubilisa konke ngakuhlanganisa omathunga nonukani ngakucaphuna ngoba ngangile ngilalela eradioweni ngithi konke nje lokho yakubo nakho konke umqoqonga ontontono ngihlanganise ngiphuze konke nakho kugcina ngikushile futhi ngoba ngitsho ukuthi akusebenzi emva kwesikhathi ngabona ukuthi hawu ipheni ayisekho hawu isihambile ipheni ngashiya njalo ngabe ngisaqhubela namuthi uyangikhathaza umuntu mhlawumbe manje ngoba ziningi lento zakho ngashonela asize kubaba la sithola ukuthi baba kule yona yonke lento ekhonjwa umala ndoda noplastic ugcwele uthe phambi imali lesi ebeyiphuma la ekhaya nithenga lezi zinto nenza yonke lento mhlawumbe mawubala nje imali neyiphumela ekhaya sikathi kwenziwa yonke lento zibengakanani njengoba namhlanje nifika la ubabukhabazela nisiza khona ngaphandle kwesente senikhokhe kangakanani Ngisho ngisho ibala bengibala isikhathi esiqale ngayo lento kuyisebenza ngoba iminyaka sikhuluma ngeminyaka mhlawumbe mangahlambisela nje emalini kama ngaphezulu kuyala ko 20,000 yeah ngalinganisa kanjalo kodwa ushintsho lutho even one day kuhlangana nokuhamba ukuthi lento phela uyenza nje kufuna kuba uhambe usebenzisa imoto uye lapho la kuthiwa iya khona ngakunqaba ngakuthiwa ngiwala uye la Nkosi uphuma esifuthweni uke wayesemanzini ziningi into esazenziwa kuona emzimbeni uzizwa njani pho Umehluko ukhona wona ayinkambi yamanga ukhona umehluko wona uzoloke ngifike ngavele ngalala akwazi ukufunda ke manje kanye indawo asakwazi manje ukufunda hayi ngiyakwazi ukufunda phela manje kube khona amandla ukuthi yabo bona lento le ekhona manje usevela kwayenye into kwayenye phase entsha sengithi ngibuka ibhuku izolo la ngo12 ngavela ngashona phakathi ngavuka ekseni usengathi nomunye umzimba man engasayijwayele ngizojwayela ubuyela okunye indaba sure kodwa akusizakala wona ayinkambi yamanga angisizakele wona kugqilaza nje khona ngagqilaza akudlali ngiyakutshela iyagqilaza le akugqilaza akudlali ngempela serious akudlali ngagqilaza kodwa akusizakala sizakala hayi ngibakambela abantu amanga ngezwe ngandle benye Nkosi ungena emlonyeni ukuthiwa uyayincoma ukuthi kulento yakho eyintombini bayi bandla nokushaya kakhulu manje umacabanga isazovuka ngoba ukhabaza lesashila nje isazokwenzeka hayi phela lento ngalesa sikhathi le yeah akusasiyinto engenzayo njalo ngoba ngayibona sakusiyo phela into esaphambili so angizuyenza njalo focus okunye manje ukuqhamuka ngiyakusazama nje ukushayela ke manje ubona ukuthi usebukhali nyazo sikhathi hayi yavele lwana kade ngimsiza kusele wona msulo manje uyazwa ukuhlukwa njalo kuyikhulumela right manje inkinga zimsiza ngemali zimsiza ngale udinga imali futhi cha ngoba asifuna ukuthatha isikhathi eside nelanga liyashona babukhabaza sazosebenza naye sazokhuluma naye maqeda ukusebenza mhlawumbe
esesikubhekile manje baba kuwe njengomnumzana wekhaya nomakhelwane bakho nabantu bonke abake bazama ukusiza asikhulume nabo la kumabonakude wethu usho ukuthi usizwa kanjani nje ufisa ukuthini kubona nabalandeli be-Black Life. Ngathi nje ngokusizakala kwethu njengoba sithole umkhulu uDr Khabazela hayi kube nomahluko omkhulu kule zinto esesike sadlula kuzona siyisebenzisa zingasizi ngoba lezi bokuloku uginqa igono nje ungathi uba ngcono umfana hayi kuyashona phansi manje khona nethemba likhona-ke futhi ukuthi hayi le nto impela ngathi izosisiza sothola ukusizakala. Ngifisa nababonayo-ke nabalalele bazi ukuthi hayi bebefuna ukusizakala ey'ntweni ezimbi ey'bangenile njengemithi noma ngabe yini noma abathakathiwe bangaya kuyena uKhabazela ngoba ungathi iyona ndoda enamandla ekusizeni okuyena umuntu esiqale ngaso athola umehluko omkhulu kakhulu ekubeni sisanda ukuqala ukwenza le sisanda ukuqala ukuthi asisize. Hayi siyakuzwa baba mhlawumbe asigcizelele kubantu abakhona ababukele Black Life ukuthi wonke ama-provinces siyathanda ukuwahambela eGauteng, iLimpopo, uMthatha noma bethu ikephi la abantu bekhala khona inkinga ukuthi Black Life ayinabo abaxhasi abanele ukuthi singakwazi ukutravela siye kulawo mazwe noma kulezo indawo sifike qathatha akukhona ukuthi sizinze KwaZulu-Natal sifuna ukuya kwezinye indawo inkinga indlela yokunyakaza la sasisho ukuthi ke uma ngabe kukhona umuntu obukayo ongaba nosizo lokudonate mhlawumbe ngabe udonate nge-taxi ezothiswa inkampani ukuze ikwazi ukutravela siyakwamukela lokhu donate ngemali siyakwamukela lokhu ukuze sikwazi ukufika kubantu sikhuluma nawe nje ingcingo zethu ziyaphayisa ama-VN maningi abantu bayakhala phansi eMthatha eLimpopo eGauteng ngephi bafuna le Black Life izobasiza inkinga asikwazi ukufinyelela kubona ngenxa yoxhaso olungekho kahle senizibile ngane zakwethu sawezwa ama-VN okunye ke sifuna ukugcizelela manje ukuthi esibhekene nakho lokho kuthinta izinyanga nabelaphi nani uma sesiya kwi-chapter yokubheka izinto ezithinta mhlawumbe ezifaka amaphoyisa nani ufuna sithole usizo labantu abathile abaluleke abathile abasiluleka ngalokho kuyimasibuya ke sesivuma sesiyakwazi ukwenza ngoba sikwazi ukuthathela izinto phezulu ezohamba iphele endleleni zinganisiza kusasa bese niyabhathi Black Life iscam cha sifuna nje ukuthi yonke into ihambe ngendlela yonke into ibe right uma futhi uye kuBaba Khabazela uyofuna okwakho oqondene nawe ungafiki uthi uthunywe Black Life ithe uzosizwa mahala angiphinde ungathi mawuya kuBaba Khabazela uyofuna usizo njengoba esevelile ukuthi uyasiza ungathi uthunywe Black Life ithe uzosizwa mahala cha thina umuntu osuke eyakuyena eyosizwa umuntu olethwe la simlandi Baba Khabazela sixoxe naye sivumelane kube nama terms and conditions athile before aqala ukusebenza umuntu awunawo isukela wona uthi uthunywe isichaka uthunywe amandla uthunywe ubani cha ngane yakwethu siyaxolisa kakhulu siyacela nje ukuthi ubuqili babantu biyekeni ungabenzi okunye uminyango engekho la nathi noma ikhona nathi la singasho ukuthi lo baba wenza into ukuthi ungahambi ngale yokwenza sebebaningi abantu bekhala ngeimali ebalahlekelayo befuna ukubuyiselwa ngaza kwethu uma uya kumlapho endabuko tshelwa yimi kuke ngichaka namhlanje inkosi yenu ungahambi kumashonisa ofuna 10,000 uhambe enyangeni ma ungasenzeki bese uthi awusazi mashonisa uzomkhokhela ngasikole siyanyuka cha ngane yakwethu yenza into ngoba unamandla okuyenza ma ungenawo awunawo iyekela kanjalo ukuthemba inkosi nje izokusiza ngane uzoqhubeka nempilo yephambili kunalento eniyenza ngoba kusasa nifolela thina isibuze ngabelaphi esingazi lutho ngabo nezivumelano zenu thina sisebenza nomuntu la mase nivumelana ngemali nivumelana nodwa ngale into edinga nina nobabili mase nixoxa ngayo eyeni nobabili so ngiyacela ngane zakwethu nikhawule lokho ukuze sizokwazi ukusebenza ngeqiniso nento eqondile kodwa kunamandla siyawacela ama-donation kunombani oqhamukayo mangabe khona amandla uphose ukhulume nathi sizokwazi ukwamukela mawami asiyivala le chapter yethu nawe udlulisa amazwi wakho esizweni sonke sikaMthaniya nokungaphakathi esifubeni sakho ngayo yonke lento. Yebo mina ngibonga kakhulu angikwazi ukuvala umlomo uDr Mkhize neBlack Life basisize kakhulu basitakule ekujuleni la sesishone khona phansi kakhulu siyacela ukuthi kubo bonke labo abadinga usizo bayikhulumene noDr Mkhulu kodwa hayi kuwona umahala nami ngiyakusho lokho nathi sisizakele ngenhlanhla yethu namadlozi ethu ngoba usikwazi ukuthola iBlack Life mina ngithi uDr Mkhulu qhubekela phambili nani Black Life qhubekelani phambili nisiza abahlwempu njengathi siyabonga kakhulu.
Kanza kwethu sibonga kakhulu uthando nesupport nikhombisa kulomndeni nakhombisa kule iziqephu ade siyishuta. Sithembe ukuthi ngokulandela nophinde nisisupport niseseke le Black Life TV kama lohlelo impande ezama Africa igama lami Kings Chaka ngwalapha kaloqa siphinde sibonana kokuzayo. Alright babukeli bethu emakhaya asiqhubeka nodaba lethu sasibuza ke manje ubaba udokotela la ubaba uKhabazela sizwe ukuthi ngabe yena ngokwakho hlangothi umsebenzi lo umgqilaza kangakanani usehamba ibanga lingakanani siyazi ukuthi sike sakhuluma naye lapha endumbeni yakhe namhlanje ke ula ekhaya egcekeni ngqo. Baba uKhabazela sibingelele baba siyabingelela kakhulu sibingelele bonke ababukeli sibingelele Chaka yes sir nawo bonke abaphansi kwe Black Life ngeside lami ngingasho ukuthi akukho okuthini ngoba kade ngichaze nasekuqaleni ukuthi ayilwane into yabo ukuthi kuyingane la kimi into engahluphi nje yana yabo so baningi vele abantu ngicabanga ukuthi isimo lesade bebhekene naso la ekhaya into engiyazi but ke ukubonga kakhulu iBlack Life ngesandla sifakile kulento enkulu kangaka ngoba nje nomndeni adusho nje ukuthi siphezulu komsebenzi actually umsebenzi asakawuqedi sisaqhubeka nawo umsebenzi kusazoya phambili ngoba namhlanje kahle kahle nesizosebenza umuzi ngoba angichaze naseqaleni yesu ukuthi sizosebenza umuzi and then sikwazi ukuthi nokungena kuyo yonke ifamily yakhona umama nobaba ngoba akumele lezi insila isale naso so is mhlawumbe mawuthi uzongena kubaba nomama ngabe khona into efuna yenziwe kubaba yedwa noma yedwa after usuqeda umfana yes kuzomela kube kanjalo ngoba ekugcineni bayinsila zalabantu especially yabo lento adika ubhuti omdala ehlela kwingane so kuzomela ukuthi lento basiza la ekhaya manje sizosebenza umuzi sibashiyele imithi abazoyisebenzisa and then sobe sesiqhubeka futhi neprocess yakhona ukuthi izobe ihamba kanjani sazosetshenzwa ngoba sakayo ulwandle sazomela kuyolwandle sazomela kufeli isigaba lesokuthi kumele sibuyise idlozi la ekhaya ngembuzi ngoba idlozi lingeniswa ngembuzi yabo sazomela ibuyise idlozi sibaqalele kahle umsamo wabo kabusha bazobe the more process iqhubeka uzobona ukuthi izinto zabo zenzeka kanjani so mina babona ngokuthi ukudla kukhona la ekhaya imali yakwazi ukuthi ihlale isikhathi eside yabo zonke lezo zinto lezi nokuthi bazwane nabantu because bese singelisa idlozi sibaqalele kabusha umsamo wabo ngoba usuvela wayithinta le ndaba bokuKhabazela khona umuntu lapha ekhaya okeza esigodleni ngoba uKhabazela ethi uzokhipha ilwane hamba yedwa kodwa kutholakala ukuthi bezimhluphe ekhaya mhlawumbe lento oyikhuluma njengamanje isho ukuthi abantu ufuna abathi mabekhipha ilwane kuphinde kuhlanganiswa nabanye bomndeni uzingadluli usho lokho ya kubalekile ngoba lento le iyazalana le uyabona nje kuyenzeka uthola ukuthi bakushaya isilwane bekhwelisa ilwane ezimbili uthola ukuthi lento le namhlanje uphupho uthi umuntu wesilisa namhlanje uphuphulele nomunye umuntu wesilisa ungena ngemumva ngathi sathi uphuphe ulala nomuntu wesifazana akukhwele so lento le yobulilo obubili so lento iyazalana so kubalekile ukuthi lento le mawuyenza ngoba basuke beshaya idlozi kahle kahle ekhaya ba move idlozi kubuse zona isilwane so kubaleke kakhulu ukuthi mawusenza isilwane nabantu abasondelene nawo egcineni ugcine ubenze and then nekhaya futhi ohlala kulo kubanye abantu kube nzima ukuthi wenze ikhaya labo ngoba uthola ukuthi umntwana uyizele yena esigodleni ngoba ibona lento ekuyeni so siyamenzela ke plan lo muntu ukuthi simenze simqinise simcuphe and then sigeze futhi idlozi lakhe at the same time njengoba uzwa komsindo saqaliwe kuyasetshenzwa ubakhawuza sisimbambezela ukuze akwazi uqinisa ekhaya afake ikhonkwane ezithile engakwenza ke wena ukuthi ubuke lapha escreenini uxhumane naye mangabe ufuna ukusizakala mhlambe okugcina baba ubatshela nje ukuthi ubaba uKhabazela litholakala okay so uDr Mkhize utholakala kwaMashu kwaF opposite neNkayisweni Hall so muhamba nje ngemoto yakho uzofaka what you call the location so uzobhala 26 Mgobhoze Road and then uzogibela ama taxi kwehliwa kwaF eyitolo kwaMashu kwaF yes and then inamba engitholakala kuzona ilethi 0611 53 11 73 and then enye isibili ithi 084 275 3359 izona inamba engitholakala kuzona so ayikho enye inamba enginayo angikho kuma social media kulezi zinto zo Facebook Instagram TikTok angikho kuzo zinto ngenza umsebenzi nje loidlozi kuphela ngaphiwa wona. Alright mawukuthi ke mhlawumbe nawe uyafuna ukwazi kabanzi buka ivideo yonke uqede uzokwazi ukuthola ukuthi inamba uyibizile ubaba singaboni ke sekunama comment lapha athi inamba kayishongo usuke eshilo ngiyanicela nibuka ama video aphele sizothola information ephelele. Gama lami Kings Chaka ngehle ngobonda sophinda sibonana.